قلنا اللي في المكان ده اللي فيه بقى اللي هو البكتيريا والكلام ده كله ما بيعرفش يدخل ايه جوه، لانه بيقابله هوا ايه طالع لبره. تمام؟ ده الفكره بتاعتي. ماشي؟ طيب بعد ما اخلص شغل المفروض اخد الخلايا ديت واحطها الكلام المفروض تعيش في ظروف معينه. يعني درجه حراره معينه، ضغط ثاني اكسيد الكربون معين. ده اسمه حضانه او نيوكليويشن. بس شو قلت لهم نيوكليويشن يعني ايه؟ حضانه بتشتغل ثاني اكسيد الكربون. ماشي؟ بظبط هنا درجه الحراره هي 25. ماشي؟ بظبط المجموعه ديت اللي هو من نسبه السيرتوز الموجوده، في خلايا بتشتغل على 5 في خلايا 5% على حسب اللي هو النوع بتاعها. ودي المفروض يبقى جوه بتاعت الايه؟ ثاني اكسيد الكربون. ماشي؟ الحضانه من جوه يعني هو في تجربه شغاله ايه هنا اهي. ده المفروض ده جهاز شيكر كذاب. تمام؟ وفي انبوبه، الانبوبه محطوط فيها يعني نسيج جاي من سمكه وعليه انزيم. الانزيم ده المفروض ان هو يكسر لي النسيج ده ويخلوا لي سنجل سيلز، يعني خلايا ايه مفرده. هو نسيج خلايا كتير بس لازقه في بعضها، انا عايز افصلها عن ايه؟ عن بعضها. افصلها ازاي بقى؟ عن طريق الانزيم ده. فالانزيم ده عشان يشتغل بيحتاج درجه حراره 25. طب انا حاطه ده شيكر ليه؟ علشان الحاجه اللي اتفصلت تبعد عن اللي هي الكتله كلها ويبدا يشتغل ايه؟ على ايه؟ على اللي بعدها. تمام؟ ما يفضلش ثابت. لو فضل ثابت يشتغل على بره بس، يفضل القلب بتاع النسيج ايه؟ سليم. انما لما تفضل تهزيه كده كانك بتفتتيها بقى، بتساعد الايه؟ الانزيم في الشغل. تمام؟ طبعا دي كذلك. ده المفروض ان هو ديب فريزر. انا استبعدت بس خلايا، والخلايا ديت عايز احفظها مثلا 10 سنين قدام واجي اشتغل بعد سنه، بعد 2، بعد 3، حسب النقطه اللي انا هاجي اشتغل عليها. تمام؟ او عايز احفظ نوع معين من الخلايا او احفظ عضو معين، واحفظه فين؟ في سالب درجه الحراره اللي هي سالب 80. بستخدم ايه بقى؟ ماده النيتروجين عشان توصل للدرجه ايه؟ للدرجه دي. تمام؟ فهي بتثلج لي الحاجه دي وتفضل محافظه على الحيويه بتاعتها. ماشي؟ يعني لو تسمعوا مثلا في القطب الجنوبي والقطب الشمالي بيلاقوا حيوانات متثلجه بكامل الهيئه بتاعتها والانسجه بتاعتها، مفيش حاجه، مش حقيقيات بقى، الحيوان نفسه باللحمه بكل حاجه. درجه حراره 80 لا بكتيريا بتشتغل ولا اي حاجه بتشتغل، والحيوان ايه؟ زي ما هو. تمام؟ ثم طبعا كانوا بيحاولوا يعملوا على كده الانسان اللي هو يكتبوه فتره وبعدين يصحوه تاني ايه؟ يموت. طبعا مش هينفع الكلام ده. محدش يجرب يعني.